Frek itu nah. Mau mana air ibu? Ada kan ada mertu. Ada iwa. Lagi nalahili dali eh. Dali pa. Sabog ada tadi mai. Bro. Yai ano ko yai bro. Sama na kamu sa ano? Pas mana wa kamano kumidan sa kapay ah. Makatan ni dito. Ina fagulugulo eh. Hama to. Puno mo sa mo to eh. Kabung dali to. Apa? Fukunya alai tu thalu ida mano. Mau bola ini fadin tali eki. Pelan-pelan. Tali kami tak ada mijanya. Boleh mana? Boleh mana? Dulu mari tanah gua. Oh, so kita tersedia ada miraya, misal baru dulu. Oh. 2 3. Masih meron ba? Habis to? Habis to na sa tao. Sino na to? Daw. Ya. No. Stop. Mo ka tabi. Bila ba ka tan? Bila mana? Bila ba? Bacing ka. Dia mana kan. Bila ka ta. Lahat sa mga gagawin sa ay magbaita mo ribang buto kinilagay ang kapin ng mga kinilagay ang pangot sa kalibin so wanwa badano hasiko limano niya. Ya faucho gehehania. Ya ami ira talifusa mino omasilo walangi so kefauri no ihale khnia za tuada ande hizaro gyawa ande berda tatano ia badana gabu-gabu da e basito bali gabu-gabu zui batebe e badana boto ande tano badana abu banabu gabu-gabu ba gabu-gabu Yesu Keriso zangorifi ya ia da ozanusugi ya ia baluo safuria ya duhu imanetaro malilo balanyi bazura Yohane faza felezara ayati 20 alima irugi 20 aono imane khnya Yesu ya odo be mauso bafa auri samati khegu ba auri hewa ai mate ia badozi sauri samati khegu balemate irugi dilo aitu basi managay bazura sara korindo faza fele lima ngabuazi afabulu arwa be irugi afabulu afa a ba itohuga danya ba ayati silima bulu afitu sobou ni tana ba sila obou ni susugi sila toy ni tana
ba sisola kami ni susugi. Silo abala ni tana ba sabala ni susugi. Boto sisonoso ni tana ba boto siso eheha ni susugi. Ba ni suno lowalangi same kheda femuna ande moroi khazo aya ya ita ande Yesu Keriso manganda ita fefu. No ahasi galau khama Yehova lo wala nyima irege no tola ufasao nda aga babolohe boto za tuama ade bakabu mani tehegau khania fefu da aboto ba de dema wano khau yotarai wa abulum moroi bada Yehova lo wala nyima maande khau rara de keluarga rara de dono rara de dalifus ma afefu moroi baba abul ke hau ni amoni me aboto bada dema no fatenge khama bagulia uligano ade me mangawuli da uga miawa bazurugo so aya Yesu fatenge khama ge hasanolo sondara tudum da oni tetemana ma khuzo aya ya aga Yesu Kristo bahiza amani amoni fefu da dama fuli sumanyemo me aboto bade dema ya uga zango masio ya aga ba ya uga gezulohe ya aga ba konama ande ba zuru ya he Yehova lo wala nyima so aya ga Yesu Kristo bazima ifute dania mangabuli da aga moroi banahia ade ba ya uga la irai fabali khema babu fairi fa orima babu doroga ya aga irege sogo watodo da aga irege fefu ngawala gabula dodo fefu ngawala game taua le hadoi ata uda aga me so Yehova lo walangi na boma baba na simane wangaluluma ba fi aude de matana funau ya dae bahiza fefu ni adama ade bai fatere bazo masinda aga ya itere zo masizo aya ga Kristo sino mama haya aga baba ngado edonga lida e ama ke masiso bazo ya te amuni ode ya kembali bermau fefunya ya itu masih dah ugu ulu banu ya simana leba kulitano masih di mana deh mama baik fal ke mahoro masih mani fanifa salah baik salah baktuma baik enda aga bapa dai fal ke baju besus meya guna mater bermau masuk ke fabulu amola ke mimi baju aitu ya nasonda satuama tali kusema somasi mame etambu si falta romali furara dede batibe eginot ba fatua le hadoi te falua ia mabe eba aboto wa dede wa famalua fane butambu ade tenga fahu osa bazinomate batenga goi famahogu osinomate hiza i baba masugi badededa wa dozi niha moroi badambu ba mangabuli badabu andremu fauga daromali lo walangi so guna babanga aro otode zoriyomo bahegoi ni hasato ke Yesu Kristo pada satuama tibe itu nani kada taromang walani magaga di baju kuning bagi ihal ya so ya Lau banana hadis saai batato hugo malu na ita lau hadis saai malu na ita tohu ara tademi batatema hobu lo balangi yamu fawu ita lo balangi yamu rogo ita yamu fuhaga mbawania kheda yamu ebwa ode dunia kheda yamu falema haronia kheda bayamu be ewa hau de kheda fefu ya tuhu tebe eginoto babu balugo tabu